ntho ya gone gore le no gatlana le motho a bolelele lena le moko gore motho a tsebe le Sepedi motho o khila ke no bolela le lena ka English di-comment di-chat tša batho ba bantši ke di bala ke gona go kuša gore batho ba ba gonne go bona gore motho a se nna so ge e le gore motho o nyaka go le scammer ke le dumelela gore le founele motho Mamoratwa ba gešo ga ra lebella dilo tše dintšhi go lena ditaba tša lena di tseba ke lena mathata a lena a tseba ke lena ebile ke lena le kgonneng gore ge le dutše fase la kwešiša gore pitšeng tše kgolo ke tšona tše e leng gore di ka kgona gore inolla ka gare ga mathata a rena berekela godimo ga nako ge o sa bolele nnete ebile mohlomongwe go e ba letše rena re kgonang go dutulla ge ntše re go botšiša nako e a sepela so re kgopela gore ditaba tša lena le di bieng gabotse ka mananego ge le botšišwa dipotšišo le arabeng le seke la tlhalosa gore re tle re kgoneng go bona gore le thušega jwang ka tsela ya mohuta mang motho mongwe ge a bolela nnete fela o kgona go fokotša nako ka baka la gore le dipotšišo tša rena ga e betše dintšhi ka baka la gore o ka se re motho a bolela nnete ye e leng gore e kwale ke motheeletši kua gae gore ye yona ye ke nnete wena wa nyaka go tseba dilo tše dintšhi mo godimo ga nnete ye ge le kwa re tsenelela kudu ka dipotšišo re ba re tsenelela ka baka la gore go ne le nto nngwe ge re go lebeletše kapa re go theeleditše re ya go bona kapa re ya go kwa gore go ne le nngwe o nyako e lokela ka potleng ene ke yona ye e leng gore o hloka thušo godimo ga yona so o se ke wa dumelela lenaba gore le go sefele ditaba tše e leng gore ga o tlo o kry-a thušo mo godimo ga tšona re a leboga le ka no itiadi a lla kgaetšedi yaka ge le ka hlaboša lentšo le tlabe le re thagile kudu le motheeletši kua gae o tlabe a thagagile kudu mama ya ke ne mathata nna ka lapeng laka mogalabi wa ka wa fokola le ngwana mogalabi wa ka ke mo iša sepetlele ba re ga badimo mara nna ka mahlo a ka le ge ke sa tsebe ke a mmona gore wa batho ka gore nako nngwe ena a kgone gore a sepele le nako nngwe o kgone gore a ne o gomola se ka bolela ke moka ke a thoma ke a kukiša ke iša ka ngakong mara sepetlele gona ba rena a bajo a go ne boletše wena jalo le ngwana le ena o tsene sekolo o feditše matric ke mokana 2022 ge ke sa ke tše gona mo ka re mengwaga sekolo sona se ka namele ke fihla gona fao namile o thomile go šašarekana gona fao a ka ka no tloga mmanepiane ka maoto go fihla ka ga masemola ka maoto ke nyake ke botšiše go sekobelo wa lo a re go mmone ke founele gae ga masemola ke ba botšiše ba re bona ga ba mmona
ke boe mosegareng bona ba mphone le mantsiweng kua ba re motho o la re mmone ke tlogo ke ka gae ga masemola gape ke o mmona a tlogo kua ga masemola gape ka maoto a ntlogele gona kua a tle mo Manapiano o bolela nnoši ka gare ga ngwako o no bolela ke tsebe gore o bolelang ka gongwe o re buku le gongwe o re founu a ke kwešiše gore nna ke tla re o bolela a reng. Alright. Mama, a re thome mo tabeng e. Le ne bothata mogala bo wa bajwa. Sepetlele ba re ga bajwa. Le bona eng tša go bontšha gore mogala be wa bajwa. Mo gongwe maswao e ka ba taba ya lehlatšo, e ka ba taba ya letšhollo, e ka ba taba ya go ruruga ka mmele, e ka ba taba ya gore tate o phelalela ka hlogo, e ka ba gore like le bona eng se se šupetšago gore ke nnete tate wa bajwa mo e leng gore ba sepetlele ba ganana le taba eo. Tate bothata jwa gago kore gane jwale ge a tshepelela motho wa modimo ebile pula e no na go yena a go sa nemo šomago go ra gore diporiki ga di sa bereke. O tshwenya ke bothata ba mohlapologo. Ke mohlapologo fela go ba le number le go no humola a se ka bolela ke mokana nako nngwe a re ke a sepela ke mokana a no ema le gomme mphapho mongwe o gane go ya godimo a kgone ema straight wow. O na le bolwetši ba goa? Nke re kwešiše mo tate o tshwenya ke taba ya mohlapologo fela goba o no ra dutše a kwa dithušitše? A ka no re ke a ya gona fao mohlapologong a no kolo ba sa ya. Alright. Ya yeo ke a e tseba ke batho ba bagolo ba bantši ba neng le yona mara le baswa ba bantši ba ba setsana matšatši a ke šetše ke gahlana le bona ba go ba le bothata ba go swana le bona. For go ya kua ntlwaneng a ga ya ntlwaneng wa kgona go fihla a ti thuši a sa ya goba le gona go a motshwenya wa kgona go fihla mara ke ntse ke moswareleditše a kgone go tsamaiša. Alright. Taba ya sepetlele le ba boditše ka taba ya gore tate mohlapologo o no tšwa? Ka thomile ka go mo iša tleliniking. Papa o ba bereka dipolaseng, papa a ba rowele ke mokana ka bitšwa ba re ya makae ngwana kwena mo hampong motho ya sepetlele ke ya kua hampong a gona ba šite ba fihlile le yena sepetlele ke tsana kua sepetlele ke swanetše gore ke ba kgopela gore ke tsane ka gare le batho ba bamponetšeng a ke ba tsebe ka gore mo a berekang gona batho ba ntsene ba bangwe a ke ba tsebe namile ke fihla ba gane go ntsentšha ka gare ke ba botše gore wa e letlile le yena le o ba gomotse mara lena a le gone o kena le yena la kwa gore doctor e morela e reng gane bjale nna ba gana ke tsena bjale ka gore ke mehlobole ya kua kgole a ke kgone go bolela le bona polelo ya bona eke mogala ba gagwe sewa ka moga borena ke wa ka moga borena kua Kiane. Or and then the doctor tše di ganang o tsena ka mola sepetlele ke sepetlele sa kae sa Tsimane. Okay. Ge o ile sepetlele a go ne le dihlare tše ba buang ba file tate ka gore ke kwešiša gore go dula le tate o mo išitše sepetlele ba tlo go botša gore motho o na le bothata ene tate le yena ke kwešiša gore sepetlele ge ba mo tšheka ba kry-a gore go na le bolwetši bo bo rileng ba tlo mo tsebiša ka ge e le gore ke ba gaga ke re bolwetši bo ene go swanetše gore tate le yena a tla a lokologe a go botše ka gore nako ngwe ba sepetlele ba thibela ke molao gore ba no le bitša ba re motho o swere ke sekete jwale tate yena o wa le botša gore ka kua ge e be ba mo thuša ba mmoditše gore bothata keng aowa a se a mpotša gore bothata jwa gage ke eng ka kua sepetlele jwale a ka se kgone go thušega solanka a nyaka go phela le wena o le mothuši wa gage and then a gana go go botša bolwetši ba gage ntwe le mo go yena e ntshwenyago ke ya gore yena mola a sa kgone selo o ne 4 months ka mokana le motsoko a sa goge mara yena o ne o nyaka gore yena o goga motsoko le gona le yena o ya mmerekong ke ntwe e ntshwenyang gore a o ya mmerekong kae mola nna ke hlwana ka mogae ke le leseala ka ke lefepi o re o nyaka go ya mmerekong o re yena o ya mmerekong o reile terekere wa peita mara o hlwa ka mogae jwale o reile terekere jwang kare o kare o lokiwa tšhimong wa kosa gore santse o ye ntlwaneng o fitlha nako mang go kwe ke bolela ke dialo ke re a sa bereka mara yena o tseba yena a ya mmerekong
a ke botšiše mo mama Mm. kgwekgwe ya taba ye go tlišitše mo ke ya tate fela le ya ngwana ngwana o tshwenya keng ngwana o bolela noši ke ka mokgwa ke bolela o kere ngwana bothata jwa gagwe le ena o ba bereka mo mmerekong a timetša founu go tlogang ka founu ngwana a no gore ke swere ke setlhabe a sepela ya mo gae mme a leka go moiša go motho o la a re go yena a re motho o ne moya wo montši namile go tloga 2022 ke yona 2022 ne namile ke mokana a go ne nto a bereke felo ga a rie selo le ge nka marela ka tla mo tlhapon tra re nna ke šetse go apea dipoto tsa ke tlogelane le bophelo ba ga a ke kwešiše mola ngwaneng ngola gore nna nka re go reng ka ga botse ka mola lapeng le la ke kwešiše a re dire so mama ngwana o ne bothata ba go latlhegela ke mogopolo lefofonyane a ke tsebe gana mo papa ka gore gomme nna ke no kwa ga bolela noši a ke re ge ngwana a bolela noši a bolela le batho o sa ba boneng ke lona lefofonyana ka lena tabeng ya ngwana o ga bolela noši ke magato a mafe a lena le ile la tšea bjale ka botswadi e le ge le nyaka go thuša ngwano ra tšere mme a moiša na ke la gabotsa ke tsebe gabotse ke kukua gae mara go ya ga mašhabela sola go ne khona ya kena ba moiša moo monna ntsena re a ka se kgone gore a mmereke ebile a se selo gore a ka mmereka ke ntho e nnyane ebile a ka se fetse matšatši a mabedi ga ka bja 1.5 ngwana o la ka ga e hloka goma mme a tla mmitša gape a moiša a motšea re tla ke tla mo patelela a moiša a fihla kua ngwana la šo o tlo no boa le kana mogola re sa kwešišeng gore ke ngwana mohutamang alright a ke ka mo se ke lefofonyane ntho e swere ngwana nna go ya ka nna ke nagana gore ke lona cause like most of the time ge re dutse lena o bolela ka dipuku ka batho e leng gore ba modikanetse go tša a raka gantši soke mara batho ba ntse nna re kgone ba bona okay ke lefofonyane go ra gore ngwana o le santse le motšiše ka gae and then re mo lebelele and then re mo thuše ka mokgwa rena re ka kgonang ke na le ba ke berekang le bona ba e leng gore ba bereka ka batho ba mogopolo wa bona o seng wa loka wa ba ga botse lefofonyane balwetši ba gona a ba dule ka gae go ne le mo e leng gore ba dula gona go ba o ke šomišanang le bona ke na le balwetši ba ba dulang kua gae ba kgonang go hlokomela ke mathwasane a ka ke na le balwetši ba lefofonyane ba e leng gore ke ba išitše koo go banna bao e leng gore ba bereka ka lefofonyane gobane motho wa lefofonyane o nyaka ngaka ye e dutšeng ye phelang e mo lebeletše nna bothata ba ka ke na le leema le lentšhi lona la go swana le go tla bo diradiong la go tla kae so ge ke šeile motho wa lefofonyane ka kua gae a ka šala mo gongwe a tepona gore ke fodile a tšhaba then ke tlo ba le bothata ba gore ke santse ke tlogo mo lenanegong ko nyakana le ene that's why ke kgopetše bao ba kgonang ba nang le nako ya go hlokomela batho ba tshwenyang ke batho ba go latlhegela ke mogopolo gore ba dule le bona ba ba lebelele ngwanowe o nyaka gore a tšeiwe a tišiwe ka gae and then re bone re bereka jwang number 2 taba ya tate ya gore o tshwenya ke mohlapologo o tshwenya ke eng o ria eng ke ne nneta gore tate a ka thušega ke bereka le di-doctor tše dintšhi ko tsimenyana normally ke na le balwetši ba ke ba referelang ko tsimenyana ka lebaka la gore ke ne le sejari ke berekelang go yona ka saetiela so balwetši ba bantšhi ba e leng gore ba ya ka mola sepetlele mo gongwe a ba thušege a re kgone go kweša gore molato keng ke ne go bolela le banna ba lerakwa gore na bothata keng and then re kgona go kry-a bothata tate ke motho o mogolo re swanetše re tsebe gore ke eng ntho e dirang gore mohlapologo wa gage o notse o sa eme sometimes sebabo se kgona go khosa bothata ba go swana le boo sometimes ka lebaka la ge papa a bereka ka gare ga dipolasa re bereka le merafi re bereka le batho ba bantši ene moleko o e leng gore kwa go swana le ona wa mohlapologo gantši o hlola ke dilo tše dintšhi magagešo o hlola ke dilo tše dintšhi kudu tše e leng gore tše dintši a gona ke tla palela ke go di bolela mo moyeng ka lebaka la go hlompha tate e le ge ke hlompha le mang le mme ka lebaka la gore tše dingwe tša go swana le tše di dira ke go sepela mabatha so re swanetše tate atle and then ke mmone ke nyake go tseba gore na bothata bo gore a fetša wela ka gare ga bona go tlile jwang so thušo ya tate le thušo ya morwa e gona le tlile o thušega go yona tše dingwe dithušo tše le di nyakang ke dife
nna ntate Moremi ke na le problem ya gore ba re ge ke ya go bona lehlapo ke ba le mogolo wa gore go a tlemegana ke kwa bohloko. o na le bothata ba selulu, o na le bothata ba go ba le di-period pain. Ya tše dingwe tše boima like ene le bošigo ge ke robetse go ka re go ba le selo se e leng gore se a tla mo go nna san robala ene more especially ge nka kopana le batho ba banna a ke na le mahlatse a go kopana le batho ba banna ene ye nngwe gape le taba go bereka ya mmereko ke no tsamaya ka maketa mara ga ba nhire cause like ba no mpona a ke kušore ba ka re ba mpona ke le jwang le go swara ga tšhelete nka kgona go swara tšhelete gane jwale mara wa ntse ka no šomiša 10 ranta mo godimo ga yona e tsamaya ka mokana ga yona ga ke tsebe le gore go diregang. Okay, o tshwenya ke thokolosi ge e tsenela mosadi e šia ditšhila, ge e šeile ditšhila tšela ke tšona di opišang mosadi gore ga e ya nakong ya lehlapo o kry-ile gore o ba le ntho e thomang re gore re e bitse gore ke selumi. Batho ba bantši ba basadi ba hloka gore ba itlhokomele ka lebaka la gore basadi ke batho ba e leng gore ba ne go wela ke malwetši ka pela kudu ge re e tla mo tabeng ya go swana le yona ye ya gore o phela ka dipeini o dula le lesogana la tsamaya. Sometimes le gahlana le masogana a e leng gore ba dula le basadi ba e leng gore ba ba berekile gore ge ba sentše ba ye ka kua ntle ge ba gahlana le mosadi o mongwe o kry-e lesogana la gona ba le berekile ka ntho re e bitsang gore ke lekgobalo. Once o thoma o gahlana le monnola wena ka bo wena as o le mosadi o thoma go šala le peini ka lebaka la gore lekgobalo ge ba le dira ka peini monna o tlo re ga ile ka ntle mosadi wa ka tsenelang dikobo le yena di tlo šala di bona ke yena. So taba ya go swana le eo ya selumi se se go tshwenyang sesi re santse re bona gore re ka go thuša jwang. Thokolosi re santse re bona gore re ka go thuša jwang. Go na le dithokolosi tše e leng gore di tšwa godimo ga di-boyfriend, go na le dithokolosi tše e leng gore di tšwa godimo ga di-girlfriend. It depend gore go o dula le mosadi o dula le mosadi wa mohuta mang gobane mosadi wa mongwe le mongwe ga a dula le monna o tekemišetša gore monna o e be wa gage. Ba bangwe ba berekiša dihlare gore ba tle ba dule le banna ba. So ge wena o tsenela hlare tša batho ba le di le busy ke bothata. So yona nto ya gore o dule leo go sa tsamaye o dule leo go sa tsamaye o dule leo go sa tsamaye e ka go khosetša mathata ka lebaka la gore a o tsebe gore o monna ga e tla o tla le jwang, a o tsebe gore o monna ga e tla o tla le jwang before o ka gahlana le motho ka ge o bolela o re dilo tše o di experience after o fetša go gahlana le motho wa monna o swanetše o ithute gore o itekole wena ene le monna o le yena a tetekole pele ska kry-a o ga etšwa o palela ko go khutša o tenyakišiša and then wa thoma wa bo šitše o kry-ile mongwe. Sometimes mo bophelong ge o bona go le boima ka tabeng ya di-relationship e re go fetša go hlalana le o monna o tenyake o hlape o tloše dilo tšela e leng gore monna o a ke no re maybe ke no re di khudumela monkgo ya monna o e tloge mo go wena gore monna o mongatlang mo go wena a go kry-a o le gabotse. So o hloka ditaelo sese, o hloka ditaelo ka lebaka la gore o sa le moswa o swanetše o be lelapa la gago. So o ka se kgone gore go fetša go ya digwareng le monna and then wena o šale ka peini a kere. So taba ya gago o hloka thušo godimo ga yona. Malome ka kapa ga ke go leboge prof. Ke kwele mme a re go ya ka ena tate wa ba jwa sepetlele a ba bone selo sa bobedi. Mme o re tate o ka re o tseba a bereka, ke kwele ga botse o tseba a ya mmerekong yena a bereka a tšhaiša ena o a peita and then o a bolela gore o mmerekong goba o bona a dia eng ena ga e tswa ka mo o re ke nyaka dieta le seke la ntatediša ke ya mmerekong and then ge le fetša go mo fa dieta a gonna ke mo fe ke a mogape. Kgopolo ya tate ga e sala gabotse le kgopolo ya ngwana ka ga ya e sala gabotse. O bona tabe ya tate ya gore ke mmerekong ke a peita ka mo and then o tshwenya ke mohlapologo wa thapa e go bontšha se sengwe gore monno o tšwa go gobala mo a beng a bereka gona. Wa tseba
batho ba seleka tate ba mogakantšhitše mmerekong ne and then sa bobedi go ne le taba ya gore motho ba kgona go mothebola a sa phela tate ba ka no ba mogakantšhitše ka mothebolo ene go diragala gore o a tsoga o a ya mmerekong ka nako a bolelang ka molomo wa gage gore ke a peita o mmerekong ene e no ba go no re mogau wa modimo o mo dira gore kgopolo ya gage e šalle gae and then a kgone go lemoša ba neng le bona gore ke mmerekong mara ke gona mo ka gore le go morela gore tla tsena ka mongakong gore nna ke nyaka gore ke tsene ka mo ofising jwale sale a iša dipampiri tša go tša blue card le gona a go ne nko go tšwa le mina phone o itimetše senke ba mmitša ba re ka gore fokola mo gage a re tsebe gore pampiri e nngwe kae a senke ba mmitša ba re tla o saene lebile ke legolo ba ka se mmitše wa tseba wae ba sa mmitše o a bereka tate ba ka se mmitše jale gore re tle re je dijo ke gore re tšo go golela bana ke gona mo re tshwanetse gore dijo nna ke no kgopela thušo gore nke ba ba thušega ke mokane wa kgone go ya mmerekong blue card e ka setswe tate o a bereka a kere blue card e tswa ge motho a setho a sa bereka jwale tate o a bereka gape le e tsebeng mpe gore e gona go ne le batho ba ntši profo ba e leng gore ba bile le ditori tše ntši tša gore gona mo pitšeng tše kgolo mo tša gore motho o tlhokofaletše ke monna kapa o tlhokofaletše ke morwa o bolokilwe mothola mara di-accounte tša gage tša diaparo di sa tšwela pele go tšea diaparo kua mabenkeleng kgwedi nngwe le nngwe le nngwe di-accounte di a patelwa di tšea diaparo ene dilo tše dingwe gape o tla di kwa o kare ke ditori ge ba go hlalosetša tšona mara re ba le lucky ka gore ka nako nngwe di kgona go hlalosa ke motho a leng ka gare ga situation yewe so tate o a bereka mara ke kgahla ke gore ga se llata as long as le kgonne go tla keno taba ya tate e tla bonagala ka kua ga matlala gore ga botse tate o ga kae yena wa tsare moroka go ne mmane ya ka o mongwe nyetše kua bogom ne mmane ya ka o ile a re a dutse ka bogadi ba gage so a dutse le monna gage mo a bona the same monna gage a feta a dutse le yena mo a bona the same monno a gagwe a dutseng le yena a feta straight so a tsamaya go ka feta mo passageng ya lapa le o tsebe gore le na le ntho re bitsang gore ke sepoko le swana le lapa le lengwe re be re le thuša maloba lapa lela le ne le mathata kore like go timiwa mabone go a bethwa ka montlong ba betha kore magotlo a lwa swarana ka di-face kore ka malapeng leo ke mathata so ke mathata a go swana le ona lapa lela bomma and go nywa leng ka no botšha mma potsišo nngwe ka no re mama o nyetswe o hlabile o feditše ba geno ba kae ka gare ga situation goba ba bomogalabe ba kae ka gare ga situation ena a sa ne batswadi a kere ba gabo mmagorena ge ke le soki ga ke ngwana tate le mme fela ke ne borangwane ke ne borakgadi ke ne bommane bommamogolo ba e leng gore go ne dilo tše dingwe di na le go nyaka go ba tsentšha ka gare gore ga botse bona ba reng ge ngwana sese ya bona o a buti ya bona a le ka tsela ya leng ka gore ge nka le botša ngwanola bommage ba mmelege ka mo bo a buti ya gage le sese ya gage ba tlile le bona ka mo yena o belegetse ka mo bommago ba hlokofalela mo ena a šala e le ngwana noši a kere ena ga gabo ke yane ake namile mola ba bereka ka mo dipolaseng ba nyaka stene mo mmana piane gape ke yane ke ya ka mo ga berena a ke gane seo ka gore ke ile ge ke ya lena gape le ke yane ke šetse ke tšeo boa ka mošimanyane wa fokolang ba nthetše ba re go ka ya ke yane go ne motho a tlo go mo thuša wa ngwanyana e leng wa ngwana wa ngwanyana ke fihlile ke yane ga ba mmotse ba bolediša ngwana wa ka mola bogošing ba re ke ga minka ka ga kgoši minka re robetse fao
e ba botšiša ngwane ola maina batho ba kgale re ba laetša dipasa tša bomola a ba ba tsebe namile mosadi ola re ena a kgone gore a ka phasa ngwana mara morwage wa mafelelo ena a ka mo phasa ka gore ena a ka se kgone go phasa kesane ka gore ena ke makoti no taba tša lena nna ke di kwele ka mokgo nna ke di kwang ke taba tše e leng gore lena le no hloka go tla ka gae letle le alafiwe and then le fole a ke re ke thušo le nyakang ana ka mola lapeng ka mola go diragalang kgaitsedi ya ya tlabega kore o ne magotlo mang a mantshwane o ganela kua toilet mara ka ntlong ona nka bolela maka a kene a no ganela mo toileteng ya bobedi ya lesenke ka mo morago ga RTP mmagorena ka nako ela ba re ke le tlhalosetse gore mo go berekwa jwang o bona ka mokgola mmagorena a kgotsitseng ka gona gape taba magotlo a ya fela kore go sana le tše dingwe tše e leng gore di a tla ba di a tšhoša ka kwa lapeng la ke magotlo fela mara o kgotsitseo sesi ke kolo ka re o nyaka go bolela something alright alright ke nagana gore ka ge le re dilo di feletše a re tsentšhe ola o mongwe malome ka kang and magagešo ge le tla mo ge le šia tše dingwe dilo e re ya ka kua le seke la re edela ke re le re di feletše mo ka re monno malefo wa ngwala mola gore ke ya go le thuša ka eng thank you ene mmagorena wa bona ke nagana gore lena le goletše kae le belegetswe kae a go goletše ka ga matsimola ka Thabampi wa tseba gore wa ke butša moroka ke nagana gore mme o a tseba gore Giyane e sa le ye nngwe ya mafelo a mo South Africa ke tseba gabotse jwale ke gakantšha ke ge ke se le wena se go gakantšhitšeng ge mme a hlalosa go belegelwa ga tate ka mo bosesi batla a ke re o ka se re motho a belegetšwe mo moteti wa re a belegelwa ka mo ke ra gore yena senke ba mo išaga gabo a go tsebe mo bommage ba tswang ke bolela so mmage o tswa kae mmage o tswa Giyane mara ngwana o la senke ba mo iša ka Giyane re a leboga mmagore re tla le kry-a ka kwa reception ka kwa a go netaba go tla loka batswadi go tla loka ga jwa le gona re a go amogela balli ba rena ba bobedi ka a sebopego se
right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke 25 fela go itšwela go area ya lesome ke gore 25 minutes after the hour 10 o'clock ya le moya ke motse community radio ya lekgotlagašo la selegae gona fa le go 96 number 3 FM le none go ke lane go la pitšentše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio tsa male tloutša baroka fa aba motseba gore ke ngwana tloutša baroka sewelolo welediwe a ga gone bothata a re a leboga o molela ngwanaka a moroka a balle a barna a ba karolo ya bobedi ke ba ba go rogile mongaka le ka ba amogela semmušo gore re tla re kgone go kwa gore na bona ba re swaretšitša mohuta manthobela alright ya sekhothane o mo kae monna sekhothane monna sem re ya go nyaka monna o ke samuel ya magageshu ke a le dumediša le kae bageshu re gona la tseba ge le ka bolelela mo gausi le memaike le tlabe le re thagile kudu le batheeletše kua gae ba tla kgona go kwa gore ke thereso ba le banna batho ba le batlile o nyaka thušo le kae bageshu re gona mama ke mang le jwa kae gae ke manapiane ke baga mang baga dikgole kgaitšedi ya ka nko hlabuše lentso go swana le ge o omanya papa ka bua gae ke ta Margaret dikgole manapiane kwena Margaret dikgole ka sereto mang mahlako nkono itia sereto sa mahlako a ke gode a le tsebe direto ke mahlako alright a re kwa ka moo ke mang ke dineo dikgole manapiane ka sereto mang mogoshadi nkono itia sereto sa mogoshadi a ke se tsebe le nna aowa wena nna ebile ke gane lena banna ge le phasa le reng ke re o tlo phala mahlako ke ria uncle diaeng o phasa anke le phasa aowa a re ye mogoshadi di tlontšha ke wena goba di tlontšha ke mahlako di tlontšha ke nna ore o mahlako a hlabirwa goba o mahlako a pheladi o mahlako a mang a ngwato o mahlako a mang motho a tsebe selo mahlako a ngwalong alright mahlako a ngwalongwa ya o ya alright no re a leboga a re ye mogoshadi nkotle le tsona kgaitšedi ya ka o no re alla tsona gabotse o no re alla tsona gabotse o tle le tsona gabotse re tloga re dinyaka kudu ditaba tšeo ke rata go thoma ka go lebogiša ke go dumediša batho ka moka ka mo ba ba theditšeng mo motse community radio ga mmogo le ba ba leng ka mo studiong tate ka kapa le ntate moremi thobela ke ngwaletše lenanego le ke nyaka thušo ke kopane le lesogana le be ke dulang le lona ke ne 17 years ke dula le lona ka ngwaga rena wa bobedi go regile gore be a le magweng a tle e le la bohlano mphone le mokibelo a re ke tle ka lebelo ke ile ka bo mapast 10 ke ile ke tsena be a jika fela pele gore ke tsena neng ke ile ke tsena ka monyako ka gate ya gabo ya be ngahlanyetša ka lesikwana a mfosha ka lesikwana la mathoma fosha la bobedi a fosha la boraro e be ke ataka ka moka ga ona ka motse ka re gane gore o mfosha ka masikwana o nkgomoletša a traya ka nna topa masikwanale a wa ra tsena ka ngakong a re tsena ka montlong o tšere o fakile masikwa le ka gare ga komiki a tšhela metsi a re nwa metsa ka ra wa nka se kgone o nwa metsa a ke no ditšhila a nkgomolela ra robana fruga o ile a tsoga o be a dulebane le nna ke le mo mpeting yena le mo spilling a dutse setulo sa spin a gema kotana a tshwela mo letsogong la gage a itira mo mahlong ka morela ka re gane o ka re wa nto yana ke lentso le ke le boletseng a re a ke goloi go ne mo ke tswang go ra gore wena ga botse a o nyako ntirela ngwana a o nrate ke ra o veletse o ditsena kae kane o tswa mo o tswang o nnoši na
arawa a ke re wena bo se gona bo le mo gae nna ke le mo ke leng ka re mara a o ntlhalosetse gabotse ke feleditse ke nole metsao ba ke fetse ona metsao go fitile 2 weeks ka thoma bontšhiwa bo papa gage ba ba ithobaletseng ba mputsisa ka gore ke sheile lapa la gabo le bomang ke sheile mogekolo le mang ke thomo tshoga ke botsa batswadi baka mama ka papa ka na le magwe ke botsa mama ka o biditse kokwa ka mamphogo then ba ya ga bolesogana le ba yo ba botsa e seng ke ba itjata ba ka serious ba ntlogetse re fitlhile gore ka ku ra ba boledisha a re ba boledisha batswadi ba gage ba no re o ria ke le hufa le go boulela taba rena ba no etša ya fella gona mo moyeng so ra tsamaya na le batswadi baka ka no phela le lona le sogana leo a re ntse re phela ka moka bo ile go riega gore ke mo etele ka tloga khalinene ka tlogela borgoba ka bo black ka mo gopela ka re ke tlogetse borgoba ka bo black mo until a re yena a bo bone ka mo tlogela ka tse go yena ka tepoela ka ntutulela mo gae ralwa a khotsa girlfriend engwe be ke tlwaetse mamphogo a ntse a dula le girlfriend eo ka tseba ka mo tseba ka re gane o dula le ngwanyane o tse gore be ke phela naena gape ngwane ke o dutse o bjale line ya gešo a dula strateng sa gešo ke mo tlwaetse wa o ntjolela ka motho mohuto ka yena na a gware go kgopela tshwarela nna ka no tswela ka mo tlogela ka tswela pele ka bophelo ka hotsa lesogana then ka mmotsa ka re nna ke sa go nyaka ke hoditse motho nka se kgonane le bophelo ba gago o nthetša re yena nka se hlale yena o nghodisitše ga bohloko nna ke mosadi ya gage o e leng gore ke kgethile ke batswadi ba gage ka ra o nna sena mosadi ga gape nna wa nnyala le bile go ka se gone gore nna ke be mosadi ya gago o se wa nnyala sogana lela until re ke tlo go bontšha story nto e leng gore o ka se tsogolowa e lebala mo bophelong jwa gago o tlo re o rebetse le yena monno o reng ke monna gago yena o reng o tswetse pele le yena o tlo tinyela wa torotela wa hwetša o ka re kwa yena moloi o swaregile ka re wa bapala ka re ke ile gona mo gabo sogana le mpsa e ke thoma ke fihla ke robala le yena gwa tswa moroto ka moka ga ona e seng mahlatsa ka gore seng ke go itswa maka ka go tswele moroto abuto be ke ne nae a kušisa ke no morela ka rabuti tsoga go hlatswa dikobo tša gago ke tshentše a re jwa nna ka ragwe ke no makala moroto ka o tswele ka moka ene ba mpuditse ba re ke tlo teka kele ke robetse le molo wena moroto le maka ka ditlo hlakana antela rawa ke bophelo ngwana se se le dilo tše ke tlo di dira nna a tswela pele le nna a ntša tswela pele le nna ke tlogetse yena papa go bana baka ge ke ntse ke sepela mo tseleng be go eba le nto e re bobobo mo tsebeng nto ntsha ke kgone e explaina gore be le moya mohuta mang o fele ke go gafa so o ka ronya go tsena ka motsebeng yaka go gafa a mphounele yena papa go bana baka a re tine ya o kere o re ko go founetse ka baka la gore wa ntšhokisa ke re ko go tšhokisa kang o re gape go ne mo ke tswang ba mpuditse ka wena ke re ba go buditse ka nna ba reng a re go ne le nto e tla mo go wena e re bobobo wena wa e gafa ka re ba re keng a re ke modimo wa gago o tla go wena o nyako go bolediša wena wa mo gafa ka mo tlogela ka tropa phone ya bang ke molutse nto tšela ka setle ke sa dikwa mo go nna a ke ntse ke tswela pele ka bophelo ke tswela pele le ena a butong ke no re ke le magweng ke le go yena bošego ka moka a sanga ka lala ke robetse ke no lala ke bona yena ka ba ka feletse ke fora ngwana batho ke morela ke re ke a sepela gae ngwana o hlakahlakane ka tsamaya ka mo tlogela ka tla gae thoma ke fihla gae ka kgopelana le yena tshwarelo ra boelana re lokiša dino go riegile gore a re ke ntse ke tswela pele nae ka re kgane wena wa nrata goba o nyako tlo bapala ka nna gape a re ke a go rata ka re gona ntšhetše magadi go laetša gore ka nnete wa nrata ka nnete a re ya se wa ntšhetša magadi a fetšo ntšhetša magadi
a ke tso rotswa kae e ne ke le mo gae a mphonela re magotsi a motla mo gae and wa njaga a tlore dilo tse di sa swanelang e ke thoma ke ya kuga gabo a re gape be ke sa tshogile ke roka se titliše dilo tša ka gape be di ka se bereke ke re ke dilo tša mohuta mang wa nkgomolela nna ke mmotšiša nampile ke bošio re tlo ya digwareng o tlo phumula ka di-website tša ngwana a phumula ka di-website tša ngwana o fa ka di-website tšela ka gare ga plastic o tšhela sehlare wa kwalela ga a kwalela mola o tšere se sengwe o se tšhetše mo godimo ga letsogo a bula lefestere a lebelela bodikela botšatši a se hwetša ka moya sa moya fala a ke tse gore be a se boledišareng ka re kgane wa phela le nna nto ya re go ntšwela mosadi yaka o mosadi yaka ko gonyetše ke tlo gore ya ka mokgwa nna ke ratang ka re mare ke bophelo ba mohuta mang jo mphedišang bona ka ne nna ke gore ye selo a re o nagana gore ke nako ela o ntswalela ka pita o tlogile o ile magweng o phela nae go ntswale ke go bušitše ka setlhare wa tse gore ke tswa dingakeng tše kae na gore ke go buše ke tswa go batho ba bararo o mongwe ke gopola ke re ke gore ya go romentšhetše ruri ka re kane ke go nyaka peke e re ke go tlogele ka no mo tlogela ke mmotšiša o rata o no kgomola ka no phela nae ka phela nae go ntšwale re tlogelane o sa ntšhošetša mola e le gore o ke tswa dikutu ka mopele since ke ne 15 years ke phela ka tsona a ke tsore since ke nonwa metsale a go nnoša ona ka goana ya be le gona ke phela ka dikutu di palela di-doctor a go ne mo e leng gore ba nkgona and di tswa ka mopele so and wa ntšhošetša go phela mpotse gore a se nna motho di-social mediaeng o posta dinepe tšaka wa ba botša ka mokgwa ke seng motho ka gona so ke tlile mo ke nyaka thušweng and o tlile le ka gagešwa šupa mmaka ka monwana a re mamaka o mo hlalantšha le nna ka ra o se šupe mamaka ka monwana mama a tsene taba tša rena a ntša šupa mmaka ka monwana a itea mmaka ka mpama mma gorena le ka no tsena la tlaletša tše e leng gore le na le bonnete ba gore motlho mongwe o di lebetše la mogopotša tšone a gola mafelelo gomtsane a e tla gae mokgekolola mo ba kore ba ne re go montšhetša magadi fela ramogolo ge o ga nna se a eya ka baka la gore nna bere sa nyako re a monyale ke re bere motseo re mo tseba gore o rafa ande a ke tswe ka kuga gabo ke tswile ka merwala ka moka mare e ke fihla gae ke hoditše phenti yaka e se gona peke tša ka ke di ntšha ka ngakompe ke di fa bana ba bannyane then ke hoditše le phenti e se gona and o mpotša gore le bana ba mathekeng a gage mma gore na nko tswele pele ge ba montšhetša magadi o no gapeletša ramogolo ge le gona ge ba mokgopela ramogolo ge o ile a se kaya so ka baka la gore ke ngwana a ba etla fela rano gore a etla re mama ka re wa nkgapeletša ra mmotsa ka re nna nka se botse borramogolo ago wena o tla noya o tla re go tenne o tla bo so ka mo ba dule ka gona ge ba nyako mmuše ba nomphonela ngwana ga go šomo ge ba monyaka ba mphonela a boe ge ba monyaka ba mphonela a tle le maloba ge ba tlo mo phuthela e ke thome ke fihla ke re checka kore ba sa dule le nna mara ke dilo tša ka ga sepela be ke di baka ke di checka a thoma fihla ga be ke checka ka re phenti ya go ya short kore be ke mo pakela bale ka ngwana ga eya ka baka la gore be ke sa nyake nna o gapeleditše so be ke mo phuthela a thoma a fihla fela ba nthetše ba re šoo a thoma a fihla merwala ga ke thomile ka gore merwala go gae ka moka phenti ya gago e kae ka re be ke di bala ke re a se ka tsamaya le dilo tše ntši ga be go šotha phenti and then merwala gage
be le batho ba santšwa ye ga gage ba rekile dikeiti malomage ba mo file diterata a mo file le ditshipi gore bekela ba lwele a founela malomage gore malomage a tla molaiše a swantse malomage a molaiše ba stopa nna ke sa tsebe ke le gae beke latelang ba mphounela ba re šomo jale go ne le sound engwe ke tsore ke metse a tšhologa goba ke pampiri ya eng le nna ke akwa ya a re tswele pele ke nana gore maybe ke and then so nna be ke kgopela gore le mothušeng a sharp o ne dikutu ene be ke sa miše felo be ke sene selo ka reng ke mothomile gale be re mmona gore motho a phelang le yena o raf ka re nna be re nyaka gore re mo ripele e tlogeleng teo ke yona malefo and then so be go sa kgonagale gone bale a sharp o tlile ka gae a ntitia o no tla ka gae and then so ba e le kgale ba kgaogane o ne le mosadi ka gae gone bale ka irile sebaka a fitlha ka gae o tlile le bošego emapele o tlile ka ga ya go itia wa dirang wena a fetša go itia ka ya maphodiseng ke mo swarišitše o ka yena gone jalo ra khotho ka di-28 tša october o no go itia o no ntita ka baka la gore o fihle ka gae a ntšhupa ka monana ka re wena o swanna gore o tsene ka mogaka o tšea bana ke bona ba gago mara o swanna gore o ba tšee bošego tshwantse a bone bana mosegare o tlile bošego and o tla tagile a fitlha ko androga fela taka tlapa ka fonna maphodisa ba setle napele ka bele women's day ka di 9 tša agast ka mantaga ka namela ka mtetema o ile go motswadi ya gage pele mama ke ile go motswadi ya gage pele ka ne re ba founetse le bona batswadi ba gage ba mmotsa ra re ngwana lena shoka moki lebile o feditše a itele mmaka ka mpama so e seng ke ba go rena go fitlhelela mama mantaga ntsha ya go bona yo ba botša and a ke monya ke beke nto ke e nyakang ke gore le nthuše ke foleng alright mama ba geno o go iteile ba riang ba geno ba gešo a ke ra ke dule le bona nna re dula manapiane bona ba dula ka kong ka kae ba dula mamphogo mara manapiane le mamphogo a re bolele ka gore be le bošego and ke rela re banna ba kgorwa geno gore o iteile ke mokgonyana gago ba rileng wa tse gore ke be ka botsa banna ba dikgole mogela ba ka ba le gona ene o ne o tswa mogela ba ka ene ba gore a tipsy and then gore a tshwanne gore motho a mošikine wa kwešiša o ne o tswa last year ba mo tlhaeletša ga botse ba nroga kere a mo tlhaeletša and then a etla fela o ne gore ba le o mmethelang gara se mosadi a gago a re tswang o mmethelang o bereka eng se se mogala wa gago o bereka ga sekhumpi o ila trekere go ne ntho ngwe ke feilang go ikwešiša mama o betha ke mokgonyana ka ga gago o tšhaba go botša ba bogadi ba gago gore o bethile ke mokgonyana ka ga gago ke boditše ba gešo ba geno ba dira eng ba gešo ba nthela ba re ya police station alright wa tsere ke malome ka kapa bagonyana ba le bokgono a re hlomphe malapa batho mmantwa mathomo ngwana gage ke sho a o ne ngwana wa nnoši ne ene ke kwešiša re ge mokgonyana a telela ngwana gago a swanela go telela gore a ba telele le wena ke kwešiša gore mokgonyana ga a ne le bana ka ga gago a swanela go fihla ka ga gago a tla a itirele ka mokgwa nyakang a se ga gage ka mona a se ga gage ebile ga se ga mogatšage gonkwa mogala ba gago le yena o itlogetše tabeng
mokgonyana o mama o lenyaditše thata o lenyaditše kudu a sebe ka bolela ka taba tša ka kua tša gore yena le sesi ba rianeng mara ye ke e ganang ke gore o le mmatswale o bethwe ka tlapa mara o emaemi molao o tsene ka gare mara fela banna ba kgoro ntle le protection order santse ba mmotse gore re go bone o le beala ga go loto mo re tlo go bea madulong a gago a ke tshepe gore ke le soka ka kapa ka le lengwe la matšatši go ka tla lesogana ka kua ga ka le re le tlile go morodi ya ke tšhego le nwele jwala le re le tlo tsena ka gaka a ke tshepe ebile a ke tshepe gore selo sa mokhuto o se ka direga ka gaka seng ka gaka di ka se direge lotse ke aga lapa la ka ke le aga la bana ba ka ene ke le aga ka bohloko so ge mokgonyana a ne ditaba a tle ga botse a tla dule le nna wela ka ge ke le tatage a mpotse diphoso tša morodi yaka seng gore a tle a nwele jwala ka gaka a bethe mosadi ke le gona ke lebeletše o le teletše kudu mokgonyanong ene ke ne nneta gore le banna ba baagelwane ba gago ge e le banna tia ba se ba swanela gore taba e diragale ba se ba swanela gore taba e diragale ka lebaka la gore go ne dilo tše dingwe jwale ka baswa malome ka kapa a ra swanela gore ge re di bolela re ditšhabe baswa re swanetše go hlompha batswadi ba rena mmatswale ke mmago ratswale ke papago o ka se itie mmago ka tlapa yeo a ke dumelelane le yona ke ya mathomo sese wena ga botse ka lebaka la gore o bone gore mo a go dulege o bo gapeletša ke eng go dula a ke tsebe le pelo a ka a ke tse gore wa e le soki a ke tsebe le ga ka nnatla mo lankwisitše bohloko bja nkemeletše ka selepe ke tlo no boela no mara dilo tše dintše basadi le a tepakela lena basadi dilo tše dintše le a tepakela ka lebaka la gore o kgona go bona gore mo ke dutse le lenaba mo mara o palela ke go le tlogela ene dilo tše dintše gore bommago ba fetse ba bethwa ba ria ke lena ke lena le riang gore bommago lena ba bethwa ka lebaka la gore le kgona gore le bona gore ntwa e kgonagale lena le e dire sa mathomo o gapeleditše gore monna wa go nyala o mmona gore ke monna mokhutamang ke phoso ga go e o e dirileng ene phoso ya bobedi ke gore o bone gore mo ke berekišetswa dihlare mara o sa gapeletša go hlala monna o e leng gore o leka go tšhaba ka mo o bue go yena o riilwe dilo tše ka mokana ga tšona o di bona mara ge o palela ko go fitlha ga e o botse mmago gare ga dilo tše ka moka tše nako ka moka le ratana le riana dilo tše bo mmotša mmago be ke mmotša and then lena mama be le dirang ya masukana mpoditše and then ye ya go tšea disitšhetše tša gage a di lahlela ka gantwe o mo dirile beke a ba moraka beke a fete o dalo tšela ke ge a re fokof kanwile ke meiteiša letswale ena a kana nkatoga 2 minutes ke meiteiša letswale a boa go nna go ne dilo tše dingwe ne malome ka kapa banna ba swanetše ba di tsebe ge o nyetše ngwana batho a se gore ga gabo ba morakile kua ga gabo o sane ngwana wa batho a ka no boela morago a ya go dula ga gabo ene a bona ke ba bangwe batho ge o le monna o bapala ka mosadi a se gore monna ko wena o nnoši mo lefaseng mosadi o bapalang ka yena ba gabo ge e le gore dilo tša go swana le tše ba di bona gore di rong ba santse ba di emela ka maoto ene ngwana bona a bue ka gae ene ge e le gore o dula le monna ba gore a mmerekišetše ditlhare and then bana ba gabo santse ba tšee mosadi o ba mo ema emiša and then mosadi a kry-e bophelo a kgone go tšwela pele ke ngaka nna mosadi ya ka o mongwe ke moporofeta o mongwe ke doctor ya sekgowa ke ba boditše lentso le le tee ka le lengwe la matšatši ka re ge le ka thoma la tšea setlhare la se le bantšha mo go nna ke mohlang le tla tseba gore lena mo le tla rwala dipeke ka moka le ditukula ga bolena ge nka thoma nna ke le ngaka ka tšea setlhare ka se le bantšha mo go lena ke mohlang ke tla tseba gore mmereko ko o berekang o tla fela wa fela ka sebe selo ka tšea peke ka namela ka go bereka dipolaseng ka gare ga lerato ka gare ga lenyalo a go nyakege tlhakatlhakano tšhetšerekano ya ditlhare setho sa mosadi
se sensitive kudu gore go ka tla gwa tsena dilo tse ba go dirang tsona sese nto ba go dirileng yona yeo ba go dirileng yona o e bona ene o bona gore ke dula le monna wa mokhuta o ne monna o mongwe la go gono mona mo ke dula le monna e leng gore a se ena ene monna nga se mo direle bana ba babedi le godile mo e leng gore dilo se sila di bona ene ka mehlale ka matšatši mananegong a go swana le dilo tša mokhuta re a di kgala go ntšwe le bolwetši bo ba gago di-doctor tša sekgowa di ka se kgonane le bona gobane o tseba gabotse gore bolwetši bo bo tswa kae o nkwešiša go ne monna o mongwe o kgone o bona gore motho a lokela go phela le batho ene go ne le basadi ba bangwe re kgone o bona gore basadi a ba lokela go phela le batho a tlo no tla mo pitšeng tše golo ba lela ba re banna ba tsamaya mara ba raka ke bona o swana le monna go swana le wena o dula le ena o ra gore ga a kgonne go tlogela wena ke o sentse go dula le ngwana ga mang gape ntho e monna ga go a e dira monna e kgonagale o nwele metsi a maswi ka wena o bo o foshiwa ka ona ba ile ba re go ka tsamaya wa ko yang le wena o gahlane le Peter mpeta Peter o kolobile go bontšha gore monna o busy ka wena o sa bua gape o tlogela Peter go fitla mo a re lokiše dilo o bebe go sepediša le selo se re bore a re se gore ke selo mang ba boletše le wena ka founu selo sela sa tsamaya o buile gape o boetše gape wa re nnyale o go nyetše jalo go file dikutu wa bona re dilo tša go swana le tšeo ge le lata di-doctor kua sepetle le tlo fetša le fetetša di-doctor tše ka dikutu tše rena ra sepalela ke go thušega ka gore a ke malwetši a hlotšeng ke dihlare tša batho baso monna ga go sepela ngaka tše rong wa mpotša le ena wa mpotša gore o ntsamaela dingaka tša ka ntle no malome ka kapa ke eo ya re a leboga ditaba tša bosesi di a kwagala sese nka se nape ke mosola ga kalo lebaka la gore ke seke ka mosola thata ko gore dilo tše dintšhi di diregile a se souba papa go bana ba gage o mo tsamaela dingaka ene o kgona go mo controla le go mo laola gore a dire nto nngwe le nngwe ye yena a inyakang mara ka gare ga dipolelo tša sese go ne le mo ke mo kwang gabotse gore tlhaloganyo ya gage e be e bereka gabotse e kwa ge a ile lesoganeng go Petere ga a ne le Petere ga a re ke tswalela mahlo o no bona Diamond o fetša a bolela maaka a botša gore ngwana o a bajwa then Petere wa mo lokolla gore ka gore ngwana o a bajwa tsamaya gae yena ga a fitla gae o boelana le papa ngwana gage ba lokiša dilo ebile ya gore a monyale e bolela ke yena motho ke tlang go mosola thata kapa ke mosolang thata ke mme a ne nnete ene mme o swana le bomme ba e leng gore ba laola ke bana ka magaeng ke kwile sa mathomo mme ga a roba le lesogana la sese mme o be a le soupa ka dinako ka moka ka ditiragalo ka moka ntle le gore o na le tšhelete ga o ne tšhelete o dirile eng ge ngwana a fetša go go botša gore ke pošitšwe ka maswi kana ke nwele metse he ding di butsweditšwe ka mafastere mme a se a dira selo jwale ka motswadi a dira selo number 1 number 2 ngwana o ntšhetšwa magadi ngwana ga ntšhetšwa magadi ba bagolo boramogolo ba re ngwano a seke a ya kua
mme ka dikhoneng wa nyonyoba o kwana le ngwana gage gore tsamaya o tla kwa ka bona ge ba go buša o bue ge ba re tla o ye a bolele le batho ba bagolo gore nna jwale ka mmago ngwana nna be ke bona gore ngwana ka a sepele a e bogadi ka gore ba mo kgopela o tlogela boramogolo ba gana ge boramogolo ba gana yena o tlo re ka morago ka baka la gore sesi o goga ke tše di mo gogang gore a e bogadi mmage o dumelelana le yena ebile e feleletša e ba sephiri sa mme a sa botse bale ba boramogolo gore nna ke dumelelane le ngwana ke rometše ngwana kua. Number 3, mokgonyane o tlile ka ga ya hlaba mašata a rasa ga a fetša a betha mme. Ga ke so kwešiše lebaka la mme la gore nkane a se a botša banna ba ka mo a ke so le kwešiše lebaka leo a ke so lekwe gabotse. O boletše ka monna gage gore monna gage o ka re ke motho a seng gabotse ga ke tsebe re ga a gabotse jwang. o no re ma a go tla a ga tla ra ga botsiba a shapo jwang ke motho a phelang ka malwetse. Okay. O tša kore o no tšwelela mo last time o no bolela le yena gore ba lo meetelana yena wa ya sa botse ba geno mogala bo gore mosadi ya ka o bethilwe ka mo yena a sa botse ba gabo a sa botse a botala. And then wena wa o sa ba botse ka re go bethilwe wena nna ke boditše ba gešo aowa potsišwa ka e re na wa o se wa botša ba bo monno o botša ba geno ene ba phoso gore ambolokgole ene ba mma gorena wena o latlhetse ngwana mo mollong ka go hloka nnete ga gago motlho mongwe le go šia tše dingwe tša dilo o motšhaba eng mošimanyano o be re moganetša a ke bolela nnete ntate ka kapa le papage be re gana le bile re khunamile ka matsamo re mokhunamile re sekua borramogolo go ba bone gore ba dilemo tata ga ba re ka se kgone ba bitša borramogolo ra re wena waya wena ka boka ya go nyako ya tekelo tla ba dipuša a ke re ke yena nna be re moganetša le rena re mmoditše le tata ge ra re borramogolo go ba ganne and le rena re gana ka baka la gore re be re mo tseba a kere borramogolo kgale ba sa mo tsebe o tseba ke rena be re tsoga mašego re ya gona kua ba re o kae ke ya gona kua gabe ke ya dikereke ba re o wa meetie ke ya yena ke ena gapeleditšeng ke ne nnete ntate ka kapa mara mma go rena o be o tseba gore monnola o berekišetša ngwano ditlhare whether ngwano o gapeletša go ya kua wena bo o tseba gore ngwano a gapeletše ka bo yena go ne ntho e mmitšang and then ngwano ke ga a fitlha kua go ne le dilo tše ke di diagalantše dintšhi tše e leng gore ga di a swanela. Le nna ke tepone phoso moo gore ka baka la gore la mathomo mphoditše a mpotša re motho la gabotse mpera ka ditlhare ka re ba mmotse ka di-tin fishing ka lepelele ba ntlhalosetša ba sa botse papaga yena ba botša nna ka re ke mosadi ba botša nna and then nna be ke molatša ke re a re kerekeng ke a kerekeng a re kerekeng mama ke nyaka go go botsiša potsišo e tee wa morata ngwano ke a morata ke first bonana sesi o bethilwe ga kae kua go monnola gantši and then a go bethela eng aowa go no re ke tswile le bagotse baka bolela nnete le wena o bo o bethelwa eng gore ke tswa le bagotse baka le tswa le ya kae piri o motho wa lebotlelo aowa ke bone so ke bonwa ka nako tšatši le lengwe wanwa ee re a leboga alright mpotse mo sese kua dibiring bo o dirang ke eng se sa mathomo sa go botša monno gore mosadi o go ka se mmereke o tlo go phonyoga bo o mo riang wena be ke sa morie selo bjanong be ke no phela ke ne le bannyana alright ge o ile go groova bana ba gago be ba šala le mang ka nako tša thomo ntitiane ne ke sa tswe ke ba le bana ga botse mpotšeng o thomile o dula le yena ngwaga mang ka 2008 o itaile go tloga 2008 go fitlhane go fitlha a re kgwedi tša go feta re tlogela ke kgwedi tše kae tše le tlogelaneng ka mo go tsona tše pedi tše tharo go a kua morago ke kgwedi tše kae ke kgwedi e teng
o a se kgale o sa tswa e sa le kgwedi e teng alright o ga botse o sa nkga bomsa ba go tswa ka ntle ga relationship ai ke sa monyaka mo bophelong fa ka ke nyako fola ke phele ga botse o re tshepiša jwang ka lebaka la re o lekile go tswa gantšhi mo go yena and then o feleletse e le gore o a boela gape go ntse le wa bona gape e sa le kgwedi e le gore se se wena go ne phoso tse o ileng wa mo direla tsona phoso ka ke gore o nkgoditse ke ne le yena Peter ka ge yena lena a ne a šetšane le motho ka morela ka re a ke re o ne le mosadi le nna ke ne le mothušu yena ka ga šetša ntantše ke ne le yena ka re ke ne mothušu yena a letanya kae re le pateng ee thabaneng ya gae re le mo pateng o le ratana thabaneng ba le nambile wena le Peter la dirang a itea Peter a meitea mola ka hlaba mokgoši gore ba kgone motho o ne letsogo jale Peter a se tetwele aowa sa fetoya yena monno wa gago wo ke motho wa mo gae goba ke motho wa dinaga ka tša ka ntle kwa mogae okay ya ne wa betha motho sesi tama ndane ga a fetša go itia Peter wena wa dirang ka hlaba mokgoši and then ka re thušang mothuši o bolaya motho ba tla ba mothuša then Peter a riang a serie selo then wena wa dirang ka re o bethišitše Peter ka batho nna ka nommotša ka re ke rata Peter ke yena monnaka and then wa boa wa tla wa tlogela Peter wa boela go yena ga yana ke tse gore o riegile Peter na le sharp yena Peter na le sharp ne so o ka yena Peter re go nubale ao a go gona mo le sa bonana le a bolela re no bolela mara re bona mara o sane tlhasenyana for Peter a ke ke nyako khutša o nyako khutša ne o ne bana ba kae ba babedi mma go rena monna o ba le thuša ka eng ka kua lapeng la gago monove mogonyana a be ke sene ke selo le selo le tšhelete go wa tsebe ke mmotsa kere ai e felela di-snackeng tša bana ba gage be ke senyake le brepela ga be ke senyake wa tseba wa ke botšiša banna ba bantši ba go undermina malapa a ka mo ba ratanang ka gona kapa go ba le sebete sa go tella malapa a ba ratanang ka mo go ona gantši bane ke batho ba go a fepa ka jaja that is why ke botša a ke re go jwalo motswadi that is why ke botšiša cause nnete ya go di feta ka moka ko gore bashimane kapa masogana a mantši a atellang malapa a bo di-girlfriend le a bo basadi ba bona ke ba e leng gore ba fepa malapa ao ka dijo and then motho mongwe le mongwe ga go support o tlo go telela because of o tla le dijo wena o a ja ikonle o nyaka mosadi ya gage o tsentša molomo se tlo go tukela tatage ba sa dinyakeasanka le nna nne ke šetse ke mo tseba e seng ke ka no reka selo be ke no reka di-snack tša bana le masio bana di-pampers ke e feleletša gona ko toropong monna wa gago ke motho wa go itia batho goba o no ba itia wena le mmago fela le Peter kore ke motho le a go titira gore yena ke somantle wa itia le batho kgono ba itia o le mola ba motšhaba mola gabotse mo motseng and then nkompotse ke kwele mmago a bolela ka taba gore mothako o na le mosadi gone jwale mola wena o re o na le kgwedi o kgaogane le yena bontse o dula le yena a ne le mosadi go raya gore be ke ntse ke dula le yena a ne le mosadi kane mosadi a ntshe o tswa ka familing ya gabo mogadi baka ngwana gage o nyala ke a buta ngwanoo a dula le yena motho a ka gone jwane so o šošošošo gore mothako ga o sa monyaka wena ke šošošošo 100% a ke sa monyaka ka gare ga kgwedi ye le kgaoganeng o dula o nnoši ke eng ye e diregileng o ne o nnoši e ileng e go tlabileng maybe ditorong difounu go bona e ntlabileng ke tlabile ke ge mo social medieng a nheka until a re
ke gore nna ngwala gore nna se nna motho a botsa batho gore motho a se motho a no ba botsa dilo tša mohuto gore nna se nna a ke se motho o šokiša ke bana ba gage ra re se segere ka bitša mogala ba ga go atla mo lenanegong a re tlo kwa se sengwe sa different story go tšeo di bolelang le kana la mmitša mara ke monya ke beke ene o gatlhane nae maloba o sa ba botse gore o gatlhane nae maloba a go botsa re a ne mosadi ga go botsa re mosadi ga go no bana ka mokgwa masisi alright a ke re bana ba banyalane mama ene e šetse le kgwedi ba tlogelane go ba di gape e sala e tla ga ka keng mara ga ka moka mara ke re be a sa mpotsa gore a sa nyaka o mpuditse ke ne kgwedi a mpuditse lebile ke ne kgwedi a mpuditse a ke re ke no re ke shiftela ka gae ya ba gona a tlo mpotsang a gatlhang le nna mo tseleng a ne le ngwanyana emapele wena le monno sa le bona nane so sentse re bananagana a ke kgwedi ya go feta moraga kgwedi ya go feta ka kgwedi mang ka re mo go October no re tswa go September ka August lerato la lena le fedile ka August alright mama bana ba ke re le banyalane le jile kgomo tša monno o la kere a ke re le di jile mara di tlo boela re tlo di boetša le tlo di boetša re tlo di boetša alright o a tseba le ena re tlo di boetša ke mmotse ka re tlo di boetša ba re ke se ka di boetša yena ka re tlo di boetša alright o tswa maphodiseng o nyaka thušo bo o nyaka gore maphodisa a go thuše ka eng ke ba retse ka re a ke sa monyaka ka gaka and then ye nngwe ke ne ba botse ka mokgo ka re a ke sa monyaka kgausi le ko gaka ka baka la gore ke thušo wena o e nyakang o ka gore o ba bethwa why ge e le gore ke nnete ba bethola nnete ba sa bule case motho o ke gale ba mmereka ditlhare pelo ga ge ka mokgo mongwe le rena be ke lla ge ke mmona le tata ba lla ba go sa kgone gore re mo thibele ba ka meetia no ba mo lekša ka dilepe tsona tse yone a ka no 2 minutes a ka no nyarela mola tlo ke reng ke ya go re ya ga selo o tlo re botsa re gape o ndirela solo o tlo re le nna le tsebe selo mama ga motho o ndirela solo e no ba nna be ke sa acta phoso e ke yaka mara yena ba tlhalosa nna be ke di bona gore lotse le pelo ya ge be ke e bona gore ke enka le go mba lo nayo alright maphodisa ga e tla ka ga ya tšea statement ba tšerisa ga go nnoši goba ba tšerile sa ola gore ga la tlaišega o swaresitše ke nna ke no nna ka ke re o itele nna ke no ba tlogela nna ka mtetema wa tseba banna mama santse ba tsebe eng go lelekiša motho ka slepe ke case engwe kgolo kudu ke case ye kgolo a se case e nnyane o lelekišitše motho ka sebolao o bo o tikemišeditše go mmolaya ntho wa ge e le gore ke nnete monna o e dirile le sesi le ga ka re ke nyaka go bula case le kgonwane dihlatse ba ka o bula ba molato ba moswana wena sesi le basadi ba le tlo kgwelang banneng o ka se o ra re monna ntwa lena e palla go lokišega ka molomo e be e palle matsogo e be e šetše e late slepe ye nke ba go kry-a go reme ye nna o ntlabile no le ba bo monno ba hloka gore nke ba tšo ka ngwana bona ba nyake go tseba gore go diragala eng go lelekiša mosadi ka selepe le ge a ka se bule case sa le nako tšatši le a ka reng o nyaka go bula case gwa ba le dihlatse tlhatse ke ngwana ga kwa mošiminyana monna a ka swara monna o a ka swara ene ntongwe ke tlong go le botša yona mo lefaseng a gone monna go itia a gona monna go itia mo lefaseng o ka no ba le maatla tšatši le lengwe o tlo itia ke ngwana goba o tlo bolaya ke ngwana ge monna a itia mmereko wa maphodisa ke mo a tsenang gona ba bereka ka batho ba go itia rena mo radiong re tlo no go thuša ka taba tša malwetši ka ge nna ke bereka ka malwetši mara monna ga go swanetše go tseba gore mosadi o e leng gore o lelekišwa ka dibolao
ge mmago a bula case mmago le yana ke a mo kwa a bule case mmago se ke mo kwang a se bolela o nyaka protection order a ke re go jwalo mama a o nyaka ba moswara ke nyaka ba motshwara ke re ke maphodisa la ntse re dira protection order ka baka la gore ba ile o tsere nako ba re ke tsere nako ke re o nditele e lla botlhano ka di9 ke mang a re go tsere nako ka gore ba phone tšatši leo ba setle ke ba hlaloseditše ka re ke le phone ba re o tsere nako yang ya gore nke ke ba phone ke ba tlile at ona the same time. ba moswara ba nthela ba re gomme ba le ba ka no moswara ba tlo no mmulela go no swana wena mo direle protection order a itshele ba tle ba mo kwallele re bone gore o tla itshela na so bjano e tshela notla ke itinga ita dipele ye bjano e tshela notla ka no go ile go riega go ratle o tsetse protection order re founele maphodisa gape ba no re kgopela di-number phone tša gage a sanka ba iša fe ba rela ba re ba nthela ba re o go dirileng mo fitlhile mo ga ya dira ka re o no ema mola gating ano rasisa kolo a itapele after mo a bona re go moja speed ba phone ke maphodisa la a re ba fe phone tša gage ba re o le dirile ga ra dira selo ya no wa tseba gore wa tsa tšatši le leng gore ka gatlhana le yena mogalabo a tle mo lenane gone re tle re kwe taba ya nnete mara fela se rena taba tša go swana le molao a re dile le tšona kudu rena re didilela ka malwetši mara taba ya gore mo lefaseng o tlo phela ka go betha batho o tlo phela ka gore yang ba bangwe o tlo ba betha ba ka se go tlogele o tlo swara bana ba gago ba šala ba dutše mola ene wa swara wa tswelela le melato ya gago ya kgale mma gore nna monna wo ge o ya kwa police station a wa moswariša ne be ke re be ke kwatile gape ke tsogo le go mmage le kwele putšwaka ala moswariša ke ile santse ke moswariše ke re ba ye moswara ba re ba ka se kgone go moswara why e le taba a nditile la botlhano nna ke tla mantaga ka re be ke sene tšhelete ene ke re lekile go le founela ka re be le la botlhano bošego and re try ra ba founela phodisa le go boditseng so mama a ke dumelelane le statement sa gage a ke dumelelane le sona o founela maphodisa a batle o bethilwe ka labohlano and then wena go ya mantaga go ra re le ile mantaga le tseba ga botse gore lena le o nyaka protection order because the protection order ba dira mantaga go magistrate so wena o ile go fihla o tswa court o ba tswa police station pele ka re be ke re ko moswariša and then police station ge ke ba tlhalosetša pholisa le lona gore mama e setse le llata e ba ka moswara o no swana ba tlo no mmulele e le lephodisa le bolela so nke bo mmotse gore mmereko wa gago ko go dirang a re go mpotsa re ka molata mara ka moswana o tlo mmona gae wena tsamaya go mpa le bekgorobosdal tlhokomela letsogo mo tafoleng okay sorry mara wena swantse o ye kgorobosdal o dira protection o wa tseba prof wa tsa re nto ke e ratang go nduale ke gore family ya bo monna mme o itheeleditše family ya bo monna mme e theeleditše gore yena le monna gage ba hlokile nnete go bona mola ba kwane gore ngwana a se ka ya bogadi bona ba fenya ke ngwana ya bogadi and then ba se ba botse number 1 number 2 ba theeleditše gore mokgonyane o tlile ka lapeng la ga bo bona gape lapa e ke fa mohlala ka lapa le la ga Maubane la gešo lapa le la ke la ga Maubane motho mollo mongwe a tsenang ka mola a telele nna ke nnoši o telela batho ba ga Maubane jwale ba theeleditše gore mogadi wa bona o iteilwe ka lapeng la bo bona ga a fetša no gomola kore ke ra gore mme a tsebe gore ba theeleditše gone jwale ragadi ke moditše mogadi ba ka wa leng kgausi ke molatile yena e sa le semetseng ge ke ya lebile ke yena be santse nkgape ga boena ntswe a ra wa mogadi bo ya o noši mogadi ba ka o monnyane ke moditše ke yena a agileng kgausi le rena
ge o ya kua ga bo monno o ya go ba botsa taba e bo nyaka ba go thuša ka mama a ke re be ke re ka re ke re ko bolela ka baka la gore o tsene o ntitedi ke re ko bolela le mmage ba le ke fihla ke rela re mmage bo nyaka gore a go thuše kang aowa ke no mo tsebisa ke no re ke re a setho ne gabotse mma gore na o be a rata mokgonyana ya gage gompe ke sa morate wa tseba be ke mmotsa ke motlhoile be ke sa morate le mmage ke mmoditše ke tswagantšhe ka maphodisa ka kuke mmotsa ngwana go ga ke morate so le ra re maphodisa a tsene taba e gantšhi maphodisa go a sebe le nto ba le thušang ka yona godimo ga taba e la mathomo ke tswa ka lapeng le maphodisa a nnameditše so ka yorogana ka ba ka mošupa ka ra ke go rate mmatswala ge le ena a mpotsa re le nna ngwana gago a ke morate le ile ka maphodisa o no lata bena maphodisa gore go khape gore o ye go rogana ka ku bo etšeng ka kua ka maphodisa a dula tseleng ga a etswa fela ba molelekiša a ka tswara moroma fela ba ropateng ba mostoka no mara go ne nnete nngwe re sa ekweng go tswa ka kua go na le nnete re sa ekweng go tswa ka molago sese o ra re ge mmago sesi a šala yena a kitimana le maphodisa a tsena ka mo a etswa gomme ngwana ga ge e le yena o e leng gore o a tlhorisiwa ke eng sela e leng gore o la yena o paletše ke go seria a re gane gore be go ne mokgwa diješo mara wa bona ka kapa go ne dilo tše dingwe o kgona o bona gore o tlaišiwa mo e leng gore wa sokola ande go ne dilo tše dingwe e leng gore malome ka kapa ge dilo ngwana a tlaišega mo motseng go ne le ka tsela e re santšeng le rena bua le ka ge re le batho ba motse re santšeng re mo thuše ka ona ra re kua ga meremi re ka kgona go lebelela metlhe ngwana a bethiwa a kitimišiwa ka dileperero aowa ga a netaba ke monna gage moroka setšhaba se tshwana le maphodisa kore ntle le ditlhare kore wa tsa re gone nako nngwe ditlhare re ka no di blame mara o le yena a se nka no ba le nnete ka yena kapa mo go yena a se nka no ba le nnete mo go yena kapa ka yena wa tseba gore community ge ke re swana le maphodisa moroka maphodisa taba tša batho ba go ratana a sa di tsena thata go ka lebelela because maphodisa a swara motho a bue a ye go phumula molato e swana le community go nduale ge re ka ra emelela ra mo emelela go sa ra bua ra mmona yena a tikišitše gape kua re o bua re e tsene taba gona gape ke sure gore go nduale mo ge re ka bula megala gape re tlo kwa ditaba tša ka mmanapiane no ga botse santse re bule megala e sa le nako mo gongwe le yena mogala boa ka tsena re tlo kwa ditaba tša go tswa ka mmanapiane mo kwa dinnete jwale nke re leke ya before re bula ke nyako botša sesi taba sesi a wa tla mo kgopišitše ke lebaka la gore monno ba le go tlogetše o kry-ile mosadi o mongwe wa ga boa kere ke tlile ke nyaka thušo ke isore dikutu tše di a ntshwenya ke rela gore a kry le golle ka lebaka la ge le be le kgale le ilwa a wa tla ka lebaka la gore o go tlogetše jwa le o kry-ile ngwana mmangwane o dula le yena a wa tla ka lewa o tlile ka ge ore o nyaka thušo all right ene wa tseba nna nto nngwe ya go mmakatša gape ke e one monno e ka no ba somantla kua mmanapiane kore ke tipotšiša gore ka re le Petere o kry-ile dingathamerata nkane Petere ena a sa swariša motho mo gongwe o ganeditše ko wa se ka moganetše kane le kgopolantshe senke ke kwa mpotša ka yone gore o naganne wena a senke o e ba le yona le nna e senke ke no ba le yona gape se se go dula le monna sa mathomo ko gore mo protect Peter o bethilo because of wena wena nkebe o ile wa re Peter motho ke ya ke sa monyaka ke nnete moswariši ye nkileng ka mmotša ke gore Peter motho ke motlogelang ko bogale go nyaka re teke maemela re emaemela bophelo jwa rena ko bogale jwang o rata ditlhare o rata go tswa go ya maema jwale Peter ena a tswe dikutu o no a ke tsebe motheletšo monšomo ore ka kapa le no bolela ka mowe
ge se se a fetša go fola dikutu o tlo boela no nke re kwe batho ba mmanapiane Yeah, nke re no kwa ba mmana kore ba mmanapiane go ne nto ngwe mo motlho mongwe re tla e hwetša 013110046 re ne le baleka mo magagešo a ba e leng gore motlho mongwe le a ba tseba ebile le tseba le maphelo a bona le tseba maphelo a bopitere le tseba maphelo a bo monna wo wa go no itia batho ke tiputša rena mosadi wa dulang le yena gabotse o dula le yena ka dihlare goba le yena o a sphaka goba ba bona ba ratana gabotse o be a no be a di ao fela ka baka la re e le mma go bana ba gage na 01311006006 motlho mongwe le WhatsApp voice note go 0648582771 kgaitsedi yaka mothako ka baka la gore le ne bana ebile o go ntšheditše magadi a tlo o boela gape ka tlhakoreng le lenge molao o sa mo dumelela gore a phentše a tlo o bona bana le o bereka bua o tla founela mmangwana bana baka a ba išetša bona o moratho wa gago jwale o tla se fitlhe kua ba mo swara ka dihlare wa kry šetše le ena a nyaka go phela kua ga bo mothako a šetša a ba nyaka bo serious o swantse re atle mmanapiane a tlo ba bone le mmanapiane mo gausinyana le gae le ge e le gore ke pelenyana mare gaufi ene wa tseba gore ke mo malome ka kapa se se ga re reše a re o nyaka go tlogela monno nto mathomo wa tseba gore monna gage o bogale mmage o tswa police station o tswa go dira protection order gore a se ka tlhoa sa tsena ka ga gage wa yena a se ya dira protection order ya gore monna wa se ka tlhoa sa mmatamela ke number 1 number 2 sesi ke eng se se mo rileng gore nako ka makana ga gona ge e le gore ke nnete o nyaka go tlogela monna o a no tšea mmage le o a bitše bagabo ka makana ga bona re ke kgopela re kuke magadi a le re a bušetše morago nna a ke sa kgona gape gone jwale okay mme a ka no se tsene mogalabo a ka no se tsene ka ga mme mara ga ka gatlhana le se se tsileng o sa tlo no mmetha go laena se diriseng because a go ne court order ye e leng gore ya mothibela gore a palle ko go tla gausu le yena nto mathomo malome ka kapa o ka se rate motho o e leng gore wa go betha o go lelekiša ka dilo o tšhaba go sepela tseleng o go sepelela dihlare o go sepelela dingaka and then wa bona ba bang ba ya go kry-a thušo wena wa senya ke thušo go ne nto nngwe re sa botsweng yona like se se re kgopela re o phurologe o re botse dinnete o ra re ge mamago a re yena wa go swariša monna o e leng gore o bethišitše batho ba babedi o bethišitše Peter o bethišitše mmago so go nwe le mmago re yena a sa monyaka ka gagage court order ye mmago yang go e dira ke ya go thibela ra se ka tla ka gagago wena le nna be ke re ke yo iria e no be le gore be ke sene tšhelete re nameditše ena fela ka re le nna ke tlo yo e dira mama kganeng le spenda bokae go tloga mmanapiane ba gešo go ya motete ke bo ke šomišitše 100 rand ka boela ke 20 rand go ya le go boa ka re ke fihlile motetema ke re ke tswa motetema ka ban transferla kgorobetsara ka boela gape motetema go tloga motetema na so wena since monno o thomile go kwešiša gore ga o sa nyaka go phela le yena ka baka la gore o bolaiša batho ba bangwe batho ba llela ke sepore ka baka la gago a senke o ne o swara tšhelete ya gore o ka ya motetema wa be wa boa ke ile ka e swara jwaleng ka no o sa ya be ke sa ya menyanyeng e re le busy mara sese o gabotsana wena o ka re botša ka monyanya ka mo gore o gabotse mara sese mara ke sono gape ke sono gape o tsebe gore ke nyaka go dumelelana le prof
a ke kgolwe gore Diamond a o sa monyaka wena a go go tshepe a ke sa monyaka gomme ke bolela nnete motho o sa rata mothola o kwele bohloko gore mothola o tswa go nyaka mosadi ene ba le utlile le mosadi wa gabo potšišo ke gore nako ka moka ba hlalana o be a ya kae sesi gape re sa bolela ka kgwedi mo malome ka kapa re sa bolela ka kgwedi ye e leng gore ke e teng ene bona o kopane le monno la sepela le mosadi ola ya ba gona a bonang gore bole ke nyaka thušo a ngwalela pitšeng tše kgolo ke gale ke nyaka thuše ke sa tsebe gore ke thome kae mara monno e swantše le sethaga ka digwareng awa thušo yone ke gale ke nyaka ke sa gotše thušo ke gale ke botšiša batho ke nyako ngwalela mo ke gale ke ntse ke dulana ke gale ke nyaka thušo le ena o ile ke setšo ke tseba gore o ne le ngwannyana ka ne be ke le ga ya mphounela a nthela re mago tshiamo monna re ile phošo wa swarela ke raowa le gone gona a ke tlo go swarela le bile ke naganne o ngwalela dipitseng tše ke ngwaletse dipitseng tše kgolo ke nyako re bona ntate ka kapa le ntate moremi ba nthuša ke gale ke phela ka mahloko a re ora gore le gone gona o nthankile pele ka re le gone gona ke go thankile pele o phela le lenaba la gago kana o thanka mang yena o re nna ke thankile ena pele na le yena o sa etla a re o sa etla a ke tse gore o sa etla moki goba ke mo thankile pele go ya bathong ba gage na a re le gone ra gore o nthankile pele ka re le gone ke go thankile pele ka baka la gore o phela le lenaba la gago o tlo fetša o phafogile tšatši le leng modimo tlo ne go thuša wa emelela ka maoto e le yena ke sese ke kgopela botšha lerato le fedile neng mo go wena la monno tšho ke gale be go no ba kgotlelela le ka ba le fedile neng so gale mara ntse o boela go yena e le kgotlello a go raka o boela e sa le kgotlello a ke tse gore wa ebe ke phela na e soki mara sese o ne bothata ma wa tseba malome ke a tseba gore ke ne bothata wa tseba ka kapane basadi ba bantši nna nke re ba le re bereka mmereko re gatlhana le botate re gatlhana le bomme basadi ba bantši bano ba bethwa ba dutse ka gae ba humotse e banna nna ke gatlhana le banna ba e leng gore basadi ba ba diretse di-court order wa tseba ba a šokiša molao wa tšhabiwa ke banna ba bantši ba e leng gore basadi ba bona ba ba swarišitše ka gore ba ba bethile ne malome ka kapa ba bangwe ga ba sa dula ka kamoreng tša bona ba ba beile ka morago ka kamoreng tša bana a sa kgona monno go bapala ka mosadi monna solanka a go tlaiša o no mo kwela bohloko a go betha o mo kwela bohloko o tlo go bolaya tšatši le leo dilo tše ba felang ba di-poster mo di-Facebook ba re monna o bolaile mosadi se ka nagana gore ba bapala sese ene le wena go wena go kotsi gore o dule le monna o tseba gore a o sa morata o ka mo tšhelela poison because a o sa morata o ka mo dira nto nngwe e mpe ene ntho e o e dirileng a se wena o nnoši ke basadi ba bantši ba leng ka gare ga manyalo gone bua le re bolela so ba theeditše pitšeng tše kgolo ba ne le banna mo banna ba ba hladilwe nke a ke tsebe man mara nkane re sa tope monno batho re no kwa polelwana ya gage le ge ka ba 2 minutes nyena re no bolela le yena wa lokologa sese a o ne bothata nke ba re lokišetše difounu mo nke re mo founela re mo kwa gore yena maikemišetšo a gage ke eng nkono re bapadi koša mohlho mongwe re tla kwa se sengwenyana go tšwa go yena sekwane o kry-a e le gore re sola yena thata kganeng sesi sesi o be a thiba ke terata a wa rogana aowa ya mama o tlo go motšhaba e gape o tlo go motšhaba mama ne shem amara ke sona o ne bana ba babedi sese ke ba gage ka moka mosoko ke reile o sa le legigi ma ya no e no re bapadi košete malome ka kapa re leke go mo kry-a re Well,
kgale o rille ke kgale o rotišane ke kgale o phela ka sello se wela welediwe ke kgale o rille re kwa bohloko ka wena ngwana se wela la welediwe se wela welediwe o molela ngwana ke gopola moragonya o phela ka selo se segolo se wela welediwe o molela gore ke go gomotša se wela weledi mara o fa o kwele na gape ngaka ela itlile se wela weledi ngakela ba re ya fodiša ka nnete se wela le nna ke na le botlhatse ba yona ngaka eo ba re e dula ka thoko ya lempopo ga matlala ramoši ba re ke tloutša baroka ba ba mo tsebang ba re ke ngwana tloutša baroka se wela la welediwe se wela welediwe o molela ngwanaka teleša o molela se wela welediwe o molela ngwanaka o molela se wela la welediwe se wela welediwe o molela ngwanaka ke na le nnete ke a duma ke na le nnete ya duma gore pholo re tlo e hwetša Yesu emelela re tloga a emelela re tloga tlo bona tlontša baroka se wele le welediwe se wela welediwe emelela re tloge arrete motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM abuti o bloka nomoro nngwe le nngwe ye e ringang ya gage wa dali ga a e sware a sware nomoro ya wa gage wa ka digwareng e no ringa fela ga a e sware a tšetša rena tšeo di blokile o blokile phone wa ka o blokile ya profo o blokile ya malefo ke mathata ka mo ga gone molato re dumelane ka gore re no topa motheeletši o mongwe le o mongwe wa theeditšeng sealemoya gone jwale gore nke re no fana mmaele re bontšhaneng ka tabe ba gešo ebile a se ena nnoši go ne le motheeletši o mongwe šo le yena gore I'm still in that kind of relationship people will never understand kgaetšedi ya ka vele re ka se understande ebile ga gone ntwe re nyakang go e understanda ke tebogo ke tebza go siame o re le yena o ka gare ga relationship ya go swana le esese a tšwang ka gare ga yona o re ka se understande yena o understanda jwang nna re ka se understand mcrs o mo moyeng dumela mcrs thobela
le ka ka mo khaso re gona re ra lena le na le monna ona monna thabela dibese re a leboga phatla mohlaka monna ba ga sena mana tsiano tswa le kotsi ka re go ka ta phone wa te polela e ka ga tha ya o tla papatliwa e o se tla go llela seporema nna putishe le rene go e butisha go mme wa nka mo le ska mo tsogela ne ka re mosadi ya gone jwale wa tshipile re thoma ka 28,000 go go di ka ba bala magadi o ka o no kraitela 2,000 gore monna o ntshike bokana o e kana sengeretse mara ka mo go ba no bolelang sempo le gore o re tla e bušetša for sure ntate kapa le ntate mre di do di atura o njara ge re re mosadi o tshipile re thoma ka 28,000 ya magadi go go di o fitsa go go ma 6 and then re ba re ntshike magadi a bone batho ba bang a ka bolaela 3,500 nke re no re ganyane na ntate phahla o nyetšu ka bokae sese ntšhitše 15,000 no ona go tshetse bokae le motšhatše 15 be le motšhatše bokae 24,000 o be ba motšhatše 24 gore a re ba šota ka 9 o tšhatšitše ke mang ka re ba ga bo monno be ba se gona be ba le gona boramogolo alright no ba tloga ba zamile go motšhatša jale basadi ba ba nyetseng wa le ka mokgwa le botšia mme dikgwedi a sekeng ra tshela kgoro ya bomonna then ka re tlo kopana le mathata mohuto re tlo palela ko go a botsa ke ntwa mathomo go le mme o nyetse tshwanetse re o tseba gore kgoro ya bomonna e bohlokwa go feta bagedi go kry-a mathata ka mo lapeng o ketimela bagedi ba ka seke ka mo kgorong e o nyetseng ka re ga yona ntate ba tle ba laolang letse ka mo batho ba kgoro ba le gona jale ke rata go eletša bomme gore ga ba nyetse nke ba ithuteng go hlompha batho ba bomonna ba ba nyetseng ka re mathata mohuto ga etsa o tlo palela ko go nyaka thuso mo kgorong e o nyetseng ka re go o lata bagedi ba tlo palela ko go tshela ba le ba bomonna ba tlo no seseka dilo ba le kua ga bo bona ka re kwa le ka polelo e lebediša mmego o rara go ne kua le botse le kgoro ya ka mo lapeng le ntato mme mmuleleng case gore ba tlhakiša sesio ba mo tsikilisa ka dibepe go ne le bohlatsi e se ka ba ya gore o ipeile wena fela ntana kgone go tswa le wena ke ntana bogale bo bagage nna re dula le banna be ke dikile ntate mo wa ntlhalosetsa gore banna ba nnetse banna ba bagolo ba mo 48 years na bona re kua toronko ba tseya ka dipitsakele tse kgone dine ba re ba ema line ba ba ka magogo ke magogo a na steam ya ba tseya mo di-college di-university monno mogolo gore go ka motšea didi go tlo makala tata go emelela ene a edwa le batho ba ba ka magogo ke ra toronkong ke ba le police station ke rena toronko wa se ke ra swara re no salela di-tretase gona mo police station fela moa ke lela boga ke a re lebogile phahla mohlaka ya batho ba mmanapiane ba ka se foune ne monno ba motšhaba nagana o founa mo re awa yena ke a mo tseba o jwale ao o tlo se mmona yo o tletle o phaka sepore msrs kakapa kunjani re gona le kae mahlangu no prof ngapha hlangu abomma babana qiniso labo abana qiniso ayikho bona bobona umuntu nengumkhonyana azohlabhubu umma mina kimakazoyibona into leyo ene umhlaphe njani akayi-police station avula icase not i-order ni bona bobohle ka bobedi ga bona le nkweng bommene bona motho wa o bet ka mo motsengayo le mokgonyana ao you just stand up you go to police station you open the case fela ayina ke order nto eo mahlangu mara batsho wile bamtshela ukuthi seyindlule malanga icase khani mbolalele iphi umhajo mahlangu ngoba batsho bamqwepe ngomgcibelo bamqwepe ngolosihlanu and then ngomgcibelo waxoka imali ngosondo waxoka imali waya ngomvulo nakafika kobathi awa alright kunemveni imveni ezosibhaliwe sector policing bayifonela ilaphi iveni sector policing bafowuna baba Mahlangu mabaqeda ukufowuna bathi amaphoyisa zangabambe ifone bese umama banganayo imali yokugibela yokuya police station
so umama waye police station ngo Monday makafika lapha bamtshela ukuthi seka late i-case assault abazokwazi ukuthi bayivule. No, i-assault akunakuthi u-late ayikho into leyo, uyayivula i-case, you state the reason when, then you open the case. Akunabulata. Abukho ubulata and then indoda eqwebha abantu then nendleleni then une intention wawugijimisa abantu ka delete kunale intention mon then liwana mo ukula case a case docket not a protection order ke ntwe ke ba botsang ke re Mahlangu na tja kwa ka mkhole ba botsang ka teng ke le college ya case a ine gore ba re ke aneng as long as go ka ba hlatse tja gore ke kitimisitswe ka dilepe ke tshepisitswe go bolawa ke dirileng ke case golo le bona batho ba ba bethang ba o ileng gore a banya go moswarisha ba no ba basanya go moswarisha mara ge e ba ka moswarisha ba tlo moswara bona tlo tshwara motho a go ne gore a ka swara o tlo swariwa wa tseba crime committee ke professor go na le element of crime and ke lawful unlawful and intention o bone tsika intention ke ona o ra lo kitimisa motho ka slepekeng o na le intention ya o bolaya ke o ne le intention ya ronyo go mmolaya ya prof mthatha lapho ngoba umthetho awazi then tshwantsore ba boela ba bule case ba mtshware motho ke tsa intimidation bo intimidation assault eng ke perpetrator o kwile gore ba reng sese kanisa sese kuthi wankwa ke alekwa o ngwene then you just stand up una bulata go to police station open the case docket high protection order okay una intention motho ya yena o tlo mo go batla as long as a lebeletse gore o kgona go tshwenya ba lapale ba khumole ba ske ba dira selo o tlo ba go batla because Mahlangu o ba dira dilo tse ba khumola le bona. No, we cannot stand for that. Then let them stand up. Wena tshwantsoro ba thushe ka malwetse ya bona. Ya nna ke tlo ba thusha ka malwetse ya bona and then ra ba refera mo go swanetseng gona tsa di case re tlo ba referela mo go nyakegang gona because le community ke nenneta gore ge ile re ba dula le motho go tsamaya betha batho community le yona e tlo gona ge ile re ba rata go bethwa ba tla emela go bethwa but re ka se ke rata go botsa batho professor gore le isole le pila la mapodisa ke bona community members and within the community members there are criminals why can't they inform the police? Why the right the access for information is section 32 subsection 1. Why can you access the police officials ka suspect gore ke mokete abana nnete Mahlangu and then kupa mo o bolela ka pa o mmotisa gore wanwa o re tsatlelele no wanwa bana le stigma batho ba bang wa se ba stigma sa bana ba bjala banyana bo ausi ya go ra re ga le gona mo majwaleng gone dilo tse ba mmethelang tsona tša sa di direng ga botse ya a lo fole ya thokoza no re a leboga se sentate Mahlangu dilo tša di bolelang ke nnete ntwa mathomo ge motho a betha community sa mmule le case gore re kgatla ke se e leng gore ba diriwa sona bula molato and then maphodisa a ska o šala morago go ne le mo maphodisa le ona a repotwang gona lefase le le swere ke molao a e gona nto gore ba re molao wa o gona a e gona nto mokhutong as long as wena o betha o kitimisha ka dilepe wena o sa bule case a gona gore maphodisa a tlo go thusha ka lebaka leo le tlile mo pitšeng tše kgolo le ka no re le boela gae go sa latelela gape ka molagare ga lapa gobane wa tseba gore lena la motšhaba ena a gone gore ba re le tloa go bitša maphodisa and maphodisa a ga nneng go bulela mama case ba wrong mme ga re ke nyaka go bula case sentse ba mmulele case a ke re ke yena reng ke nyaka go bula case ene le wena o kgona go fitlha gore le nna ke nyaka go bula case ene le protection order a ke sa menyaka mo gausu le nna ene o bo o reresha sa le ka thietša o mongwe wa maphodisa a bolela a re batho ba re di-case tša bona a di šalo morago because motho o bula case le kgono go sa o cancela case o sentše tšhelete ya petrole tša mmušo go ya maema didokete tšela ba di tlatšang ke ditšhelete dilo tšela ka mokana batho ba ba ya maemang ba go riela mmereko ka moka ba patela so swanetše gore ge o re ke bula case be ka nnete o bula case so le mama go a se ba tseba gore o eme kae mara ntwe ke nyakang go le botša yona ge e le gore ke nnete monna o wa letlaiša
o sa tlo letlaiša le go feta gobane le mokwela bohloko lena mara yena a le kwele bohloko wa tsara ba motele jo mošomo o tswa ka manapiane ore re ka se foune ga re belewe ge a boela kua go mothakola o boela ka maina a batho a fitlha kua wa mmotsa gore bo moketekete ba re so wola o be a re so wola o be a re so gore a re se se ane nnete that's why nna malome ka kapa ke rile monna o ke duma gore a tsene re kwe nnete rena a re tsebe nnete se se ke batho ba ba kae ba ba šeng ba pharilwe ba phara ke monno on behalf of you ke ena Peter Noshi le mmago nka ne mmago sa mmale a ke re bannao ke ba ba kae o batho baba ke Peter le mama and then ba šeng ba ile ba šupiwa ka monwa ka menwana ba oniwa ke ba ba kae a ba gona ke nyako bolela maka motele jo mo kwa mafelelo jo MCRS mo moye Tobela ntate Mokoni a makgoši le gona le kae re gona mmeo a ba bolele nnete fela e feletse a bona nnete ba le boditseng yona aowa bana nnete ba le boditseng yona ga e gona ga go kgone gore o ka palela community wa palela ba family ya mogae ntate Mokoni ntate ke network wa tseba re community motho o tlo e palela jwa moroka wa bona ke e buletše polelo ke sa e bušeletše motho šo o senyetša ba ga moremi re le community ra interfere ge re fetša go interfere kgaetšedi ya moremi go sa o buetše kua mothong mola na re sa tlo e tsena la bobedi re ka se itsene because of re senya matla a rena for nothing yeo ke nnete jwale o ra re malome ka kapa batho ba ka moka ge e le gore se se o bolela nnete ba bethwa ke motho o motee o ra re batho ka moka ba ka palela ke go bulela motho o motee case re sa bale ba jola le sese re no bala batho fela ba e leng gore ba bethwa maybe le ko majwaleng o ra re ntwa mathomo monna o bethilwa kere motho ga a bethilwe wa sepetlele ene go fitla sepetlele doctor e ya go botšiša gore o go baditše ke eng ene doctor ya go fa J88 go tswa go wena gore na wena o a moswariša gore o bereka jwang so batho ba ka moka ba bethwang ge e le gore sesi o bolela nnete a ke re rena ga re tsebe nnete e tseba ke sesi le mogalabo wa gage that's why re be re duma gore mogalabo wa gage a tsene re kwe dinnete so difounu di a rejectwa gabotse tabe e no be e fitlhile mo e beng e se ya swanela go fitlha gona go ya ka sesi ka mokgwa ke mokwišang ka gona a ke re taba e tliša ke e nngwe go ya ka mokgwa maybe le diputšo tša rena di kgona go tula tše dingwe tša ditaba mara sesi gabotse yena o be a tlišitše gore bathong nthušeng ke a bajwa fela tše dintše di no tsene ka baka la gore rena re ya di botšiša re tšwela pele re nyaka go tsenelela so sesi ba tlo tša baroka ba tlo go thuša go ya ka mokgwa nna ke bonang ebile ke kwešišang ka gona ba swantše ba go lebatše daemane ge e ka ba wa rereša ga o sa monyaka number 2 le wena o swanetše o te thuše ke phentše ke botša batho moroka ke re go hlanana le motho o rereša gore ga ke sa monyaka a go ne nto o e swarang ka mo founung ya gage ye e leng gore e tlo go gopotša daemane kapa e tlo dia gore o mmone di-picture wa deleta di-phone number o ka no boditse ba ka tlhogo mara di delete gore le go scrolla o se kwa di bona ka gore go o scrolla o di bona o tlo ema mara ge di se gona o tla no di gopola ka tlhogo fela mara wa se di bone wa ikwešiša so sesi o swantše a thušiwe taba ya gore ge o kopane le banna gonduale o sa te tlhapologela
go diagalang ka yona a ke sa tetlhapologela e no be ke kwa semelenyana se seng sa mohuta right no man ba tla go thuša gabotse le batho ba batla go fa bona ka kwa ga moremi gore ba go thuše o tla tlhalosetša bona gore o nyaka eng a o nyakeng and then wa ba tlhalosetsa dilo ka moka and then bona ba tseba gore go ya ka mokgwa wena o boletseng ka gona bona ba ka go thuša jwang wa bona malome ka kapanna a ke gane go thuša sese mara fela ke nyaka go thuša motho wa go ba le nnete ka lebaka la re tšatši le lengwe a ke nyaka gore ke thuša motho a le ka mola gae re mo admitile and then re bone yena monna ola a llang ka yena a tlile go mmona a motšišeditše diplastiki kore ke nyaka gore sesi ke go mofa matšatši a gore a nagane a dule fase gore o nyaka eng ke nyaka gore ge ke thuša motho ke mo thuša gabotse ka gore ge ile gore tše di riaga nkua ga bosesi mo gongwe monno ke motho wa go tlhaba mašata o riang ge ile gore di riaga ga bosesi gae di ka se riege lo tšeo wa ikwešiša sa mathomo gae go na le security e leng gona and if go na le motho e leng gore o reacta ka tsela e se go sa nyakegeng and then ba tlo dira ka mokgwa bona ba tsebang go ya le ka mokgwa re ba file melao ya gore mo re bereka so ke ya mathomo and moremi o bereka gausi le molao ke rela gore ye o e tsebe sese gore ge ile gore go tlo riega ye nngwe ye e leng gore wena re tlo re go thuša ka morago o khukhune o sepele ditsela tše e leng gore a re di kwešiše rena ka kua gae ke swere maphelo a bana ba batho ka mola a re nyake motho e leng gore o no fitlha mola a dira mašata ka tsela e re sa kwešišeng ke ya mathomo yeo ke bereka le ke thwasiša maphodisa ka mo ke thwasiša batho ba go bereka ka molao dillo batho ba go tseba molao ka mola so o swanetše o tsebe gore o nyaka eng sese ge e le gore ke nnete a o sa nyaka monna o ke nnete a o sa monyaka hlalanang peacefully ke nnete ke sa monyaka onko a go be le peace gare ga lena mohlale o mmotse gore monna modimo nna le wena go padile ene ka kgotso onkwa gape go hlalana se gore ge re feta a re sa dumedišana ka kgotso hlalanang ga botse go bane le ne bana wa ikwešiša ka gore bana ba lena ngwana o tlo re ke nyaka go bona papa o tlo mo ganetše wa ikwešiša ke nto malome ka kapa e boletšeng ene koko metsotso wa ka ya nkganetša ka mo ke nyako botšiša mo wena le motswadi le mmago lesogana le la ge lešala le tla kgona go boledišana ka tša magadi o tswa ka vena maphodisa la rogana a go botša gore a nyake ngwano wa gago le wena wa mmotša gore a nyake wa gage why le dumelelane ka magadi le ile la kgopelana tshwarelo lena le bommatswale jwale le nyalelane jwang e le gore sa le latana le rogana la botšana gore nyake ngwana gago o la re a nyake ngwana gage dino le tlaba a se re sene eo kukune gomme a se karabo eo kukune ke ganana le yona motswadi yaka o ra re ya kgonagala ka kapa kore la mafelelo ge ba tlo dira fela ge ba a ke kgale ba tlogelane so re bakile gore o monatelela mo ditseleng wa moledekiša so a ke ye ka maphodisa ke ile le yena no yeo re e kwele nna tena kwa rena go šetse ka 2 minutes nna ke nyako tseba gore koko le tswa go rogana la botjana ka ge wena o sa nyake ngwana gage le yena a sa nyake ngwana gago why a tla ka gae ya re ngwano o mo kgopetse tshwara lena ke re ke sa tsebe e le ma e le yena mokgekolo a tla ka gae ya re botsa mpotse ka gore o tlile le a ke mmotse ke re o mo kgopetse tshwara lang a ra ba ke re ke yena o re o shupa boyfriend ke nyako tseba re wena le mokgekolo le ile la kgopelana tshwarelo le ba babedi na and then le nyallane jwang le kwatelane go ne batho ba ka nyallanang ba kwatelane that is why le batheeletši ba tlhatsetša gore nnete a e gona mo wa tseba nnete a e gona ene re tlo ya go inyaka re tlo kry-a nako ra founela ba bomonno ra founela mogala wa gago ra nyaka go kwa nnete ka gore a re nyako re sesile rena o tle mo lenanegong o re loše le batho ka dilo tše di seng gona ene a re nyako gore le tle mo lenanegong le re tlhoiše ka batho ka dilo tše di seng gona rena ge e le gore monna o betha mosadi re tlo bolela gore monna ga a swanela go betha mosadi ka morago ga mabaka a maso and then re tlo kwa gore mogala wa gago yena o reng go bohlokwa gore le yena a tla tepolelele gore nna a ke tshwenye mosadi mo gongwe mosadi ya ka galang dira tša gore be ba ndira tša gore ke tla išagile ka gore ge ke šala ke tla ya ka mola ka fetša ke iša letsogo yeo ke phoso ke dirileng re tla kwa gore yena mogala wa gago o reng le ba gabo mara ye ke sa ikwešišing ke gore bo mmatswale ba ka se re ba rogane ba bua ba nyallana ene senke ba kgopelana tshwarelo
le dutse jwang fase le bolela taba tša magadi ka gore before ba bolesogana ba etla ka gae mmago lesogana o eta pele a ya go tetsheba le mogotsi yage le tetshebile jwang le sa kwane gabotse mara mmagore na le wena omme le mogala ba ka o gona ka ga o ile a le go mo founela ena no wena le mogala ba gago a le ne nnete le tšhaba maikarabelo mama wa tsare why ke bolela so go ne dilo tše dingwe mama lebaka la re ke bolele so ke le wena le mogala wa gago le bone gore go diragala eng mara le dutse mogala wa gago le re wa bajo why go sa ba yena a yang police station a re monna o nteletše ka gaka wena wa re monna o mpethile ka gaka why yena mogala wa gago a se aye ene wa bona taba ya gore ba re motho o betha naga ka moka and then a swariše ke motho a se nnete yeo a ke dumelelane le yona ka kapane go nyaka re kry-e founu tša mmatswale wa sese ya laela le gape re tla tsogela mmanapiane go sasa re tla tsogela mmanapiane go sasa raya go bona batho ba a gone molato moroka nke o ba fe di-phone number tša ka kua ga moremi magagešo difounu tša ga moremi ke tše ke 079 170 9862 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 060 959 0303 or le ka founela 072 133 6761 072 133 6761 goba 071 138 98 no ke le fa di phone tše di wrong tše ke le fantše ke tše dingwe e leng gore ke ne go di berekiša a ke le fentše 071 398 1508 071 398 1508 ke tšona difounu tša ga moremi tše le ka difounelang ba thieletše ke lebogile kudu ka dikgokaganyong tša leyago ba thieletše ba motse ka mo manapiane re thušeng ka go kry-a bogadi ba sesi re nyaka go bolela le bona rena ga re emelele motho re nyaka nnete mo e leng gona re kgone go tseba re sesi re mo thuša bang wena tabeng ya dikutu sesi re ke go thuša re ya leboga thank you motheletšo motse community radio go tšwa go nna ke le morwa motšhama ubane ke tšwele